vavã wò ɖeka koe dze bubu. Tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Le ɣedzeƒe, ɣetoɖoƒe, dziehe kple anyiehe wò ɖeka koe dze bubu. Le Yevuwo ƒe duwo me, le ameyibɔwo ƒe duwo me, wò ɖeka koe dze bubu. Le Tsitɔwo ƒe aƒewo me kple afi siwoe hahiãwo katã le, wò ɖeka koe dze bubu. Afi siwoe amewo le dzidzɔ kpɔm le, afi si veve sesewo le, wò ɖeka koe dze bubu. Afi si lãme sẽ le, afi si dɔle le, wò ɖeka koe dze bubu. Elabena wò koe nye dɔyɔla. Naneke meva gbɔwò eye wò Yehowa mekpɔ ŋutiɖoɖo ne wò. Aƒetɔ mekɔ ame siwo katã le ƒuƒo le ŋkuwòme le ŋdi ya le koko ƒom na wò la mekɔ katã de asi me na wò. Yehowa ɖiɖi ɖe wo dome eye nàɖo woƒe hiãwo ŋuti le wo kesinɔtɔnyenye nu le ŋutikɔkɔe me le Kristo Yesu me. Yehowa dagbe ame siwo le dɔ lém, ɖo hiãhiã ŋuti na ame siwo hiãhiã tu la, gae le wo hiãma. Aƒetɔ ewoe ʋuna agbo, ʋu agbowo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mi ame siwo le nunya hiãm, ʋu nunya ƒe agbowo na mi bena míakpɔ gome le wò ame si nye enuwo katã nya la gbɔ be ɣe sia si míehiã nane la míaxɔ ŋutiɖoɖo tso gbɔwò. Eye nenye be ame aɖewo va kpɔ mí anyasasi hiã be míakɔ aƒo nu na wo bena woakpɔ ŋutiɖoɖo na woƒe kuxiwoa, Aƒetɔ na míakpɔ gome le wo me. Míeyra wo geɖe bubu kafukafu kpakple ŋutikɔkɔe eye nye tɔ le Kristo Yesu míaƒe tɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mina míanɔ anyi. Medie magblɔ na mi bena míaƒe Mawu si subɔm míele la, enye Mawu le teƒeawo katã, le ɣeawo katã yi me. Enye Mawu le Israelnyigba dzi, nenema ke enye Mawu le Israelnyigba dzi, enye Mawu le Togonyigba dzi. Enye ŋutsuwo ƒe Mawu, enye nyɔnuwo ƒe Mawu, enye ŋutsuwo ƒe Aƒetɔ, enye nyɔnuwo ƒe Aƒetɔ. Enye wo Aƒetɔ, enye nye hã nye Aƒetɔ. Eye mi katã míenye ame siwo asubɔe, awɔ dɔ siwo le mɔ kpɔm na tso mía gbɔ bena eƒe fiaɖuƒe la wòali ke eye wòakeke ta. Le egbe ƒe ŋkeke ya mea, nu si Yehowa di be agblɔ na mi to ƒe gbɔgbɔ la me eye nye Mawu nyɔnuwo le Kristo me ƒe subɔsubɔdɔwɔwɔ. Nyɔnuwo le Kristo subɔsubɔ dɔwɔwɔ me. Nua nye bena ewɔna na ame aɖewo be nyɔnuwo mate ŋu awɔ nanewo o. Eye nenye be woagblɔ be ame aɖe nye Mawu dɔwɔla, ele be wòanye ŋutsu. Ne ame aɖe wòanye Mawu dɔwɔla, ele be ne glogodo wòaxɔ ƒe blatɔ. Nenye be ame aɖe wòanye Mawu dɔwɔla, ele be wòade suku anye agbalẽ. Nenye be ame aɖe anye Mawu dɔwɔla, ele be wòadzɔ atu. Nenye be ame aɖe anye Mawu dɔwɔla, ele be wòadzɔ, eƒe afɔ veawo woadzɔ, eƒe abɔ veawo woadzɔ. Nɔvinye ŋutsu, nɔvinye nyɔnu, dzi magblɔ na wò bena menye nenemae wole le gɔmedzedzea me le Mawu gbɔ. Ta míakpɔ ɖa be kafumevi ate ŋu asubɔ Mawu mahã. Le gɔmedzedzea me, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta gbã kpekpe blaeve-vɔ-ade kple blaeve-adrelia gblɔ na mí bena eye Mawu gblɔ bena mina míawɔ ame ɖe míaƒe nɔnɔme nu wòaɖi mí eye wòaɖu ƒomelãwo, dziƒoxedzɔdzɔewo, aƒemelãwo kple gbemelãwo katã kpakple lã siwo katã tana le anyigba dzi la dzi. Kpekpe blaeve-adrelia be eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Mawu ƒe nɔnɔme nu wòwɔe ɖo, ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ. Haleluya. Ta nenye be Mawu wɔ ame ɖe eye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu eye wòwɔ ŋutsu kple nyɔnu la, ekema ale si ŋutsu nye Mawu ƒe nɔnɔmea, nenema ke koe nyɔnu hã nye Mawu ƒe nɔnɔme nye ma. Meɖe mele kɔkɔa. Nenye be wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu eye ŋɔŋlɔ le gbɔgblɔ na mí bena ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ, ewɔ ɖe eƒe nɔnɔme nua, kema nyɔnu nye Mawu ƒe nɔnɔme,
ekema ŋutsu hã nye Mawu ƒe nɔnɔme alo ifia amea kae asubɔ amea kae ma asubɔ. Hallelujah. Menye be le míagbɔ Afrika afia ne woyɔ dɔ ɖewo la ewɔ nana be ŋutsu ƒe dɔe. Ne woyɔ ɖewo kɔ la mínya be nyɔnu koe awɔe. Meƒo gbea. Ne wobe enuɖaɖa me kae ɖana nu? Nyɔnue ɖana nu. Me kae nyana nu? Nyɔnue nyana nu. Me kae yina tɔme? Nyɔnue yina tɔme. Me kae ŋlɔna tebo me? Nyɔnue ŋlɔna tebo me hã alo? Ŋutsu ɖe exlẽna pres. Alo? Enɔna anyi ɖe akpasa me. Akuvi enɔna kpɔ sɔgbe kpɔa ye ŋutsu be dɔ alo? Ŋutsu be dɔ ma. Yameʋu kuku ɖe meka be dɔ yo. Yameʋu kuku meka be dɔ ye. Ŋutsu be dɔ ye. Egli ɖoɖo meka be dɔ ye. Ŋutsu be dɔ. Atitsotso meka be dɔ ye. Ŋutsu be dɔ. Gbededɔ meka be dɔ ye. Ŋutsu be dɔ. Enunɔla aɖe meka be dɔ ye. Ŋutsu ye. Evɔ gɔmedzedzea me Mawu wɔ ame ɖe ŋutɔ ƒe nɔnɔme me. Ŋutsu kple nyɔnuwo wɔ. Alo? Eye nenye ye dzia Biblia be Mawu va kpɔ menyo be ame nati akogo eya ta ame wɔ kpeɖeŋutɔ nɛ. Alo? Efia ne meli hafi wova wɔ kpeɖeŋutɔ nam ɖe edɔ yiwo le asinye tsã ɖe me kae wɔna wo nam o? Nye ŋutɔ ta nuɖaɖa ɖe me kae o? Nye ŋutɔ nyɔnu menyoa? Kpɔɖa nyɔnu menyoa? Ta nuɖaɖa enye ŋutsu ƒe dɔ. Enake fɔfɔ enye ŋutsu ƒe dɔ. Enunyanya enye ŋutsu ƒe dɔ. Agbakɔklɔ enye ŋutsu ƒe dɔ. Eme kɔa? Nenema ke Mawu dɔ wɔ hã nyɔnu ƒe dɔ ye. Ɖoa wowɔ nyɔnu be wòakpe ɖe ŋutsu ŋuti alo? Fifia ne wò kpekpe ɖe ŋuti ye Mawu nya nya gbɔgblɔm bete le Mawu nya fia ame ɖe me kae awɔe ɖe teƒe o. Meɖeku ma bia mi lo. Mi de nyaviwo suku alo? Mi de nyaviwo sukue? Nyame yiwo Mawu be nyemla le ame ɖe mia sia nye xɔ kpeɖeŋutɔ na wo alo? Woafia na wo nu le aƒe me alo? Kpeɖeŋutɔ yi xɔ na miavia ɖe, miavia nya nua kɔ wuia? O, me kae nya nua vo? Mi ble me. Ifia nyɔnu kple ŋutsu ɖe wobe Mawu be ɖe nyɔnu enye kpeɖeŋutɔ na ŋutsu alo? Kema me kae sese wo nɔvia o? Mi ble me. Mi nya ɖokuiwo tsaka me. Mi gblɔ nam be ɖe ame yiwo xɔ be wòakpe ɖe yewo vi ŋuti le aƒe me be ne wòate ŋu ase enu yiwo le fia le sukua gɔmea, ame ma nya nua wu sukuvia tae alo? Me ye taea? Ye me be ɖe Mawu be ɖe nyɔnu nenye kpeɖeŋutɔ na ŋutsu. Mawu ya mele nunya ma? Fifia le ŋutsu kple nyɔnu do ɖe me ka sese wo? Nyɔnue. Hallelujah. Meɖeku eme kɔa? Esrɔ̃ se veve kpɔkpɔa? Esrɔ̃ se veve kpɔkpɔa? Nye nyɔnu menyo ta ye mete ŋu dona dzi ɖo. Ŋutsuwo mete ŋu dona dzi o. Wodona dzia? Nenye be Mawu ɖe wɔe be ŋutsu na dzidzi ke vidzidzi ma nɔ anyigba dzi gbeɖegbe ɖo. Ŋutsuwo mete le vidzi ge o. Eme kɔa? Mawu medea vovototo ame me o. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 kpokpoe gbã kple velia míagaxlẽ nu yi gblɔm wole fia ɖa. Esiae nye Adam ƒe dzidzimeviwo ŋuti nyagbalẽ.
esi Mawu wɔ Adam la ewɔe ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Ewɔ wo ŋutsu kple nyɔnu eye wòyra wo eye wòna ŋkɔ wo be ame le gbe si gbe wowɔ wo. Wokple via wòyɔ be nugɔ ame. Ta ame eye nye nyɔnu be ŋkɔ, ame eye nye ŋutsu be ŋkɔ. Nenye yi ɖe Hebri gbe mea, ebe eye wòna ŋkɔ wo be Adam. Ta ŋutsua ŋkɔ nye Adam, nyɔnua hã ŋkɔ nye Adam. Vovototo le wo dome. Ne Mawu va eye wòbe Adam meka ya yi o. Eme kɔ ɖi. Ame ŋkume kpɔkpɔ aɖeke mele Mawu gbɔ o. Le Mose ƒe agbalẽ 5 eta ewo kpukpuivi 7 me. Míagakpɔ nyama ƒomevi ke le Kronika ƒe agbalẽ 2 eta 19 kpukpui 7 Malachi ƒe agbalẽ eta 2 kpukpui 9 me. Biblia be Yehowa míaƒe Mawu la, Mawuwo dzi Mawu kple aƒetɔwo dzi aƒetɔ, Mawu gã si ŋusẽ le, si ŋusẽ le kple ŋɔdzi le wònye. Mekpɔa ame ŋkume o eye mexɔa zãnu o. Mexɔa zãnu aɖeke o. Tamea ɖe amegbetɔwo gbɔ yewo nane ɖe. Hallelujah. Vɔ ne enye ya wɔ nu ɖe na wo, ye wòzu be vava nam tamea kɔ nyawo agblẽ. Egblẽ evɔ magawɔe na wo gbeɖegbeɖe. Ɖa etɔ nye Mawu, mexɔa zãnu, mexɔa tamea, ta nye hã nye mexɔa tamea. Mawu mekpɔna ame ŋkume o. Mawu medzi be yeanya nenye ŋutsu ye loo alo nyɔnu ye o. Nu yi wònya koe nye be amee. Ŋutsu ɖe amea, nyɔnu ɖe amea. Ta Mawu ya la, nu le evi ɖe koe nye be amea nenye ame. Eta le si, abɔ eve le si, afɔ eve le si, ŋku ve le si, eto ve le si, enu ɖeka le si, ŋɔti ɖeka le si, esu na Mawu. Meɖe ƒuƒe me kɔ. Mekae le fi ya ye ate ŋu asubɔ Mawu o. Mekae le fi ya mate ŋu asubɔ Mawu o. Ame ɖewo li lo. Amewo lia womenya ne yewoate subɔ la le womate subɔ o. Atrɔ dze gɔme. Mekae le fi ya nya be yeate ŋu asubɔ Mawu o. Delphine, o-te va do asi ɖe dzi zɔ. D'accord. Kema eɖanye ŋutsu o, meɖanye nyɔnu ate subɔ Mawu. Alo? Le dɔwɔƒe agbalẽ ta 8 me, kpukpui 39 Petro ke nu gblɔ bena, medze si kɔtɛe bena Mawu mekpɔa ame ŋkume o. Ke ame sia me si xɔna edzi se le afi sia afi la, Mawu lɔ̃na eƒe nya gbɔ. Ame ŋkume kpɔkpɔ mele Mawu gbɔ. Enya ya gɔmesesea, esesena Petro. Esrɔ̃e sesee elabena Petroa Yudatɔe. Evɔ le Yudatɔwo gbɔa, womexlẽna nyɔnu o. Le Yuda, nyɔnu mate ŋu do, ɖetugbi ya mate ŋu do le aƒe me aɖo agboa dzi aleke gɔ hã, ado ta ɖe aleke. Awo. Eye nyɔnu yi ɖe srɔ̃ ne do le aƒe mea, enya be ŋutsu ɖeke mele kpɔ ge le mɔdzi ado gbe na yɔ. Womexlẽna wo. Eya tae eye Biblia gblɔ be Yesu na be abolo ame 5 kple tɔmelã 2 wodzi ɖe dzi amewo ɖua. Ame neniwo xlẽ. Wobe xlẽ wo woanɔ ŋutsu 5,000 kple dziwo. Yi gɔme nye womexlẽ nyɔnu ɖeke o. Nyɔnu yiwo le wo dome womexlẽ o. Hebritɔwo mexlẽna nyɔnu. Nyɔnuwo menye naneke o. Nenema numa mee Petro si le. Petro ɖe tafelatse
me yi suku kpɔ ne nanewo sesẽ le ƒomemea ɖo yina mea yi suku hafi wòava kpɔ be eya menyo alo eya wogblɔnɛ le mía gbɔ vɔa o mía ŋku ɖe ya dzi vɔ ame yi me yi suku kpɔ o ya eyi tɔgbuiwo gblɔ sea eye ko se Petro me yi suku kpɔ ta le eya gbɔa Mawua Israel ɖeka ko be Mawue Israelviwo wokɔ ate ŋu gblɔ Mawu nya na Yesu dzo zɔ via akɔ nya yi na Israelviwo vɔ eyi Yesu nɔ anyia ezu be ebi enɔna ŋgɔ ta le wotɔ Yesu be nusrɔ̃lawo domea eye nye ŋgɔ nɔ la ta nenye be Petro metrɔ oa wo dometɔ ɖeke makɔ nya ayi na dumetɔwo gbe ɖo eta nu kae Mawu wɔ gbe ɖeka ame ɖe menye Israelviwo menye Yudatɔ le Israel nyigba dzi le Cesarea nye sɔdza gã dɔme nyo nɛ ewɔna nu nyui na amewo na duametɔ katsu wobe ƒuƒoƒe na wo edo agbe ɖa gake menye gbedodo ɖa eye awɔe be akpɔ ɖeɖe tso Mawu gbɔ eye awɔe be ayi dziƒo menye dɔmenyui wɔwɔ eye awɔe be ayi dziƒo ate ŋu lɔ kesinɔnuwo katã ne ɖo yi wòɖo kesinɔnuwo le xexea me amewo katã na amewo katã ne Yesu me le asi oa me le dziƒoa yi go fifia nenem ƒe ame Cornelio egale nutsitsi dɔm le gbe do ɖa koa Mawu dɔ eƒe dɔla ɖe ɖa eye wòva gblɔ nɛ be wò dɔmenyo wɔwɔ wò nuteƒe wɔwɔ wò gbedodo ɖawoa wozu abe ŋkuɖodzikpe le Mawu gbɔ gake ɖeka li wòle be nawɔ hafi na akpɔ ɖeɖe dɔ ame ɖo ɖa Jɔpa le ŋutsu aɖe woyɔna be Simon ƒe aƒe me Simon aɖe le fi ma woyɔnɛ be Petro ne wòava ava gblɔ nya yi hiã be nase eye nawɔ ɖe wòava gblɔe nɔ Petro ma yi o nenye be Mawu mewɔ naneke o ta ga yi me ye edɔ ameawo le trɔ ŋdɔkutsu me la ƒoe ta eyi ŋkea aƒe yi me Petro le Petro fɔ do gbe ɖa le nyame dzrom kaka va yi xɔ tame gbe dom ɖa dɔ va le wu ye wòna be dɔ le wu le wotɔ nuɖaɖa na Petro wobe lé nɛ ɖo Mawu be ame alo Mawu be ame wòle lé be nɛ wo da na Petroa va dɔa le wu wògale gbea dom ɖa kɔa Biblia be enua va edzi abe gbɔgbɔ aɖe ene kɔa ebu ɖe eɖokui ye wòkpɔ nu kɔ ekpɔ be wodidi nane tso dziƒo nu ʋu wodidi nane abe avɔ yewo sa togawo na lãwo le eme zã afɔnelãwo afɔvedilãwo kple nutatawo siaa wòkpɔ katã hanya na ya Yudatɔa enua wɔe baɖa kɔa wose gbe aɖe be tsitre li wi eye naɖu Petro se gbea me nyuie nya be yeƒe aƒetɔ be gbe ma ebe kpao aƒetɔ tso nye ɖevi me ke nyemeɖu nu makɔmakɔ aɖeke kpɔ eye gbea gblɔ nɛ be nu si aƒetɔ la gblɔ be ekɔ la ewɔ megagblɔe be mekɔ o Biblia be eva edzi zi gbɔ zi etɔ̃ kɔa enɔ tame bum nuka nye nutegã ya ye kpɔ nuka nye ya eya be tame bum wòle kɔa ye ame wɔme etɔ̃ va le ame ɖe ta biam egbɔ kɔ gblɔ nɛ be tsitre wò dzi me ame mawo le eye nàkplɔ wo ɖo nàyi elabena nye dɔ wo ɖo ɖe agbɔ eye wòyia amewo tso Cesarea va be nenemae yewo be sɔdzamegã dɔ yewo ɖo ɖa menye Yudatɔ ne menye numae Petro kpɔ eye ŋti bu be wònɔ be egɔme ɖe hafi gbɔgbɔ gblɔ be tso eye nàve do gamɔ mayi kpɔ eye wòyia eva yi gblɔ Mawu nya na Cornelio kpakple eƒe aƒemetɔ kpakple eƒe aƒelikawo kple xɔlɔwo Mawu nya ko gblɔm wònɔ mewu enu hã eye gbɔ kɔkɔe va wo dzi abe ale yi wòva wo dzi le xɔtaxɔa me ene fi ma ye Petro se gɔme le be Mawu menye ame ŋkume kpɔ le ye nyanyi gblɔme ye ma
ese gɔme be ame aɖe nye Helatɔ, ame aɖe nye Hebritɔ, ame aɖe nye ame yibɔ, ame aɖe nye ame ɣi, ame aɖe nye ame kɔkɔ, ame aɖe nye ame kpui, ame aɖe nye ame lolo, aɖe nye ame tralɛ o. Mawu menye ame ŋkume kpɔla o. Amen. Ta wò nyɔnu nyenye, wò suku dede, wò suku mademade, mexe mɔ na wo be nawɔ Mawu dɔ. Amen. Mi katã mi le ewɔ ge eɖi avɔ ŋuti. Paulo gblɔ le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 21 me. Míagate akpɔ le Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta 19, míate akpɔ le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 17, míate akpɔ le Yakob ƒe agbalẽ ta 2 me bena ame ŋkume kpɔkpɔ aɖeke mele Mawu gbɔ o. Ɖeka pɛ hã meli o. Ame ŋkume kpɔkpɔ aɖeke meli o. Aŋlɔtɔwo koe agblɔ mawunya ao. Aŋlɔtɔwo koe anye sɔfo ao. Tabletɔwo koe anye dziɖula ao. Mi katã míawɔ dɔ kpakple Kristo. Mi katã míawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Mi katã míasubɔe eye míali ke eƒe fiaɖuƒe eye míakeke eƒe fiaɖuƒe aɖe dzi. Hallelujah. Mekawo le klalo be yawɔ Mawu ƒe dɔ? Ame aɖewo gbe mele ta na ewɔ ge eɖi avɔ ŋuti. Amen. Gake nya aɖewo le Biblia me. Si kome amewo léa ɖe asi eye wòxea mɔ na wo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ eye wòxea mɔ na wo ƒe titiɖedzi le Kristo me. Le agbalẽ gbãtɔ si Paulo ŋlɔ ɖe Timoteo me, eta 20, mea. Ŋlɔ ya wòdra ŋutɔ. Paulo be nyemeɖe mɔ na nyɔnu be wòafia nu eye wòaɖu ŋutsu dzi o, ke boŋ wòalé eɖokui kpoo. Amen. Nyemeɖe mɔ be nyɔnu wòafia nu eye wòaɖu ŋutsu dzi o, ke boŋ wòalé eɖokui kpoo. Mekawo xɔ nya ya dzi so? Be nyɔnu mate fia nu. Hallelujah. Ok, mekawoe ne mieva école de dimanche, kɔsiɖagbe nusrɔ̃ƒe, ye mienɔ megbe de wònye nyɔnu le nu fia mi, mekawoe woɖena fu na? Hã? Nyɔnu melɔla nye ɔsɔfo alo? Nyɔnu mate nye apostolo? Nyɔnu mate nye nyanyui gbeƒãɖela? Nyɔnu mate nye ɣakplɔla? Mekawoe xɔ nyama dzi so? Ok, ame le fia alo wova gbe? Wova gbe? Womeli o. Egagblɔ hã le Korintetɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 14 bena miaƒe nyɔnuwo nazi ɖoɖoe le takpekpewo me elabena womeɖe mɔ na wo be woaƒo nu o, ke woaɖo to boŋ abe ale si se la gblɔ ene. Babia nye be se ka gblɔ me Paulo le. Ne xlẽ nubabla xoxoa tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka va ɖo Malachi ƒe agbalẽ me, nya nye mekli le afi ɖeke be wode se na nyɔnuwo be woazi ɖoɖoe o. Wa Paulo le gbɔgblɔ afi ya be ele be woazi ɖoɖoe. Nu ka ta yo? Ekpa fi ye nenɔa eƒe enu bana ɖe ame ŋuti. Paulo Farisitɔ ƒe Farisitɔe wònye eye esrɔ̃nu le Gamaliel gbɔ. Elé Yuda kɔnu me ɖe asi sesĩe eye nenye be etsi kristotɔwo yome blibo eye wonɔ Stefano wuma eye edzɔ Stefano wulawo ƒe enuwo ŋuti. Paulo afi wòava trɔ dzime la, Farisitɔwo ƒe nusɔsrɔ̃ ƒe nufiafia ƒe sesẽtɔwo me ye wòlé ɖe asi.
Wawe nye ame yiwo tsɔ mawo ƒe se siwo wòdea yewo kaka eme gake wokpɔe ke wòva zu ese 613 dziwo ɖo la wɔ ɖo. Woawoe nya be le sabat ƒe ŋkeke dzia afɔ nene yi nate ŋu aɖe ne ɖewu makɔ da se dzi. Ta le woƒe se mawo woƒe se woƒe ese yiwo ɖe tso mawo ƒe nya mea ye me ye woɖe le be nyɔnu ma aƒo nu le ame dome. Ta fela tse Miriam ɖe me nyɔnu ya Mose fofoa ni nyagblɔɖi le wogblɔna nya ɖi numaƒomaƒoa woate ŋu gblɔ nya ɖi numaƒomaƒoa Debora ɖe me nyɔnu ya wa eyae kplɔ Israel le ga ɖe me. Ana ɖe Hulda ɖe Esther ɖe nyɔnu ta fela tse Biblia be ŋutsuvi ɖo to etɔwo ƒe nufiame kpakple dawo ƒe se. Il afia be nyɔnu ƒe enuƒoƒo na evia ele abe sedede leke wòanya nu ɖo. Ok, egbe ya ɖe le míaƒe sukuwo me fi yiwo míede mía viwo suku le ɖe nyɔnu ɖeke mefiana nua. Ne nyɔnuwo le nu fiam le sukuwo me, ne nyɔnuwo le mía gbɔ kpɔm le kɔwo dzi leke wòye le Kristo hamea me ya nyɔnuwo mate ŋu afia nu. Nenye be nyɔnu aɖe ate ŋu fie nu katã eɖe ya mate ŋui o. Ke nu kae Paulo le gbɔgblɔm le fi ya? Paulo ƒe nyagbeƒã ɖeɖe ya ɖe menye ɖɔɖɔɖo wòdzi be yeawɔ oa. Nu yi le eme nye be nu ta mexɔe se eye Biblia me dzrola ɖewo hã woxɔe se be ɖɔɖɔɖo wònye Paulo le wɔwɔm na Korinto hamea kpakple Efeso hamea eye nye bena esi nyɔnuawo tsã womedoa go le aƒe me, womeƒoa nu le ame dome o, le woƒe kɔnuwo nu. Efifi le azɔ Kristo ƒe nufafia ye dzi wɔm wole, wo hã wova xɔ Kristo, wo hã wodze ame dome yi, wogblɔ na wo hã be vie miate ŋu aƒo nu fa ta la. Ne ga me ye ame bubu le nu ƒom hã, nuka miewɔna? Mito ya teƒe mi gblɔ na ma se. Enya ɖe le tom ta la, etrɔ ɖe nɔviwo ŋuti anɔ gblɔm nɛ alo mianɔ miatɔ gblɔm ga me ye amea le nya gblɔm le fi me alo. Woato ne wobo ɖe ziɖoɖui kpao eye dziwo lea eya ko dziwo le kaka nava nya wo dzedzre wɔm kaka nava nya me nenema ya. Enumɔ ye wogblɔ ɖo ɖa mekali be numɔƒɔviwo gblɔ ɖo ɖa Paulo be le Korinto ɖe hamea me ɖe ne míele takpekpe me eye míele nyamama nyɔnuwo hã nɔ nyɔnu le wotɔ ne mi gblɔ be ne ɖo to hã wometo ɖo ge o kaka ekɔkɔe ya va dzɔ bena eɖoɖoe zizi ɖoɖo wòate nɔ anyia ye wòle nu ŋlɔm na wo bena ele be nyɔnuwɔ nu kɔ wòazi ɖoɖoe le asaɖa me le takpekpe wòazi ɖoɖoe eye wòabɔbɔ ɖokui na esrɔ̃a. Ok, Israel nyɔnua wole ŋutsu te ta wola bu wo srɔ̃ nua nye be eyi Yesu nɔ anyia ame yiwo dze yomea nyɔnuwo sugbɔ wu ta wosi nya sese na wo srɔ̃ ŋutsuwo. Nenye be wo srɔ̃ ŋutsuwo hã va trɔ dzime hã wote le nya ge abe nyɔnuawo ta mekawo ya fia nu nyɔnuawoe ɖo la fia nu alo wa eye wòzubo mewɔ ne tsã o fifia gbewo va ye wòyɔ ge be wòzu ga kpatakpata wodze aglo tum ɖe nyɔnuawo dzi ŋutsuawo dzi fi ma ta ye ne wòle nenema ke me ame yiwo nye Yudatɔ yiwo lé Yuda kɔnuwo me ɖe asi yiwo tsitre ɖe Kristo ƒe nufafia ŋutia agblɔ mi le kpɔma le míawo míaƒe kɔnu ma nyɔnu ɖo la ɖu ŋutsu dzi o vɔ mi kpɔ nu nyɔnu mɔ ma nyɔnuwo le wo dzi ɖu eta me miakplɔ ne mi ɖe asiwo le wɔ nenema míaƒe nyɔnuwo katã wova de mía dzi le aƒe me ta mi na mía ɖeka dzi be numɔ gbɔe Paulo dzi be yeagbe nu le eta wòle se ya dem ta nuka ɖɔɖɔɖo amewo le nugbegble aɖe wɔm
no bo ne dzra nugbegble ɖoa ekema sedede vana ifia nkata me le gbɔgblɔ nenema ɖo ne miekpɔ Galatiatɔwo ƒe agbalẽ me eta etɔ̃lia kpɔkpɔ va evɔ enyilia fia ya amewo mewɔ vodada ɖeke o ke nu yi ye gbɔ kɔkɔe tsɔ na Pauloa ye wòle gbɔgblɔ na Galatia ha mea ebe aleke o azɔ la Yudatɔ kple Helatɔ megali o azɔ gaka me eye Kristo va eye Kristo va wɔ eƒe vɔsa le atsitsoga ŋuti ɖe mía ta eye wòtsɔ míaƒe nu vɔ̃ dzo eye wòtsɔ míaƒe dzidadawo dzo wòkɔ eƒe ʋu ɖi ɖe mía ta be yeaklɔ mía ŋutia eye wòklɔ mía ŋuti vɔ míelɔ̃ xɔe vɔ ko la fika ena tso eɖanye akpɔsɔtɔ eɖanye ekabletɔ eɖanye aŋɔna eɖanye evotɔ eɖanye anago eɖanye yovo tso France tso England mi katã mienya ame ɖeka ebe Yudatɔ kple Helatɔ megali o eklu kosi alo ablɔɖevi megali o atu alo asi megali o elabena mi katã ɖeka míele le Kristo Yesu me haleluya nu yie nye nu yi nye enu nyui yi menye ɖewo le nane ɖɔm gbegblẽ aɖe ɖɔm ɖo oa yi wògblɔ tso vovototo yi le amewo me eye be vovototo aɖe ke megali o nu kata ye enya le vevie ɖo le Yudatɔwo be subɔsubɔ mea ne gbe sia gbe ƒe ŋkea ŋutsu ɖe sia ɖe do agbe ɖa ale ebe Yehowa meda akpe na wo be nyemenye xexemetɔ o alo trɔsubɔla o meda akpe na wo be nyemenye klu o meda akpe na wo be nyemenye nyɔnu o Yudatɔwo gbɔa ne nyɔnuwo yi gbedoxɔ me le Yerusalem gbedoxɔ ƒe fi woɖe mɔ na edzrotɔwo be woate ŋu age ɖo afi ma ko nyɔnuwo hã woate ŋu age ɖo womate yi fi ye ŋutsuwo yinɔ Bible xoxo be mate ŋu kpɔ nyɔnu le mɔdzi ko ado gbe nɛ ta Yuda ŋutɔ ekpɔ ɖokui abe ne ye nye nyɔnu la kema enu geɖe to ye ŋuti etɔ gbɔgblɔm be meda akpe na Yehowa be nyemenye etrɔsubɔla nyemenye xexemetɔ evelia meda akpe na wo be nyemenye ame ƒeƒle eklu etɔ̃lia meda akpe na wo be nyemenye nyɔnu yi gɔme nye be le gbɔ la nyɔnu nye gbletɔwu ame ƒeƒle hã ganyo wu nyɔnu nu kata yo ne xlẽ Biblia nyuie akpɔ be ne aƒle amea ŋutsu ƒlega ekpe wu nyɔnu ƒlega zibɔzi eve fifia eyi gbɔgbɔ kɔkɔe gblɔ enya ya to Paulo dzia le eƒe alɔfa gbãtɔ hamea ƒe eƒe alɔfa gbãtɔ mea hamea te ŋu ɖu mama yie le Yudatɔ kpakple xexemetɔwo dome la dzi elabena eye Petro va se gɔme be yeate ŋu ayi ava yi kɔ mawunya ama na ame yiwo menye Yudatɔwo hã o ko la ekema enyanyia va kaka ɖe xexea me Paulo hã tsɔ nyanyia kaka yi Roma kpakpli eto Asia nutowo me menye Yudatɔwo ɖeɖe ko exɔ nya o ke boŋ xexemetɔwo hã xɔe ta mama ye le Yudatɔ kple xexemetɔ dome la eɖe ɖa le hamea me le ƒe alɔfa gbãtɔa me ke le míaƒe ɣeyiɣia me gake mama velia ye nye mama ye le eklu kosi kpakple ame ablɔɖeviwo domea eya meva vɔ kabɔ
Hamea gaɖe mɔ le ameƒeƒle ŋuti le amedzadzra ŋuti didie kaka eƒe 1990 me eya ko hafi ye enyama ya va vɔ le Kristo hamea me vɔa magblɔ be ƒe 2020 me hafi va vɔ le míaƒe Afrika nyigba ya dzi elabena le dziehe Afrika dukɔ me Afrique du Sud apartheid 90 me la ƒo hafi apartheid va vɔ vɔ apartheid enye mamadede edukɔwo me eye ameyibɔwo le dukɔ me ɖeko nɔ abe ameƒeƒlewo ene. Mauritanie gbe wogale ame ƒlem alo tete ŋuti wakpa Mauritanie gbe wogale ame ƒlem ta mi mate agblɔ be ameƒeƒle vɔ keŋkeŋ gake nu yi le me ko enye be Kristo hã amea megalɔ̃ ɖe dzi be woaƒle ame aɖeke o. Amen. Gake kaka na egbea Kristo hame afi aɖewoa wogale gbɔgblɔm koko be nyɔnu mate ŋu anye pastor, nyɔnu mate ŋu awɔ leke o, nyɔnu mate ŋu awɔ leke o. Ele na mi be esia wòaɖe ɖa le hamea me kaba bena míate ŋu aɖe mɔ na Kristo be wòate ŋu awɔ edɔ si le eƒe hamea ŋuti. Nu ka ta yɔ? Elabena hamea ehiã eƒe abɔwo kple afɔwo katã hena eƒe dɔdeasiwɔwɔ. Nu kae nye Kristo ƒe susu? Le Yohanes ƒe agbalẽ me míakpɔ nu ye Kristo ya kpɔ ɖa. Eta 20. Ne míexlẽ tso kpukpoe gbãtɔ ayi 18 dzi kaba. Yohanes ƒe agbalẽ eta 20 tso kpukpoe gbãtɔ ke le kɔasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ ƒe ŋdekanya fute la, Maria Magdalatɔ va yɔdo la gbɔ eye wòkpɔ bena woɖe kpe la ɖa le yɔdo la nu. Tete wòƒu du va Simon Petro kple nusrɔ̃la bubu si Yesu lɔ̃na la gbɔ eye wògblɔ na wo bena wotsɔ Aƒetɔ la le yɔdo la me yii eye míenya afi si wotsɔe dada ɖo o. Azɔ Petro kple nusrɔ̃la kemɛ la tso hiã dogo va yɔdo la gbɔ eye woakple eve la woƒu du eye nusrɔ̃la kemɛ la ƒu du gbɔ Petro ŋu tre yɔdo la gbɔ vava eye esi wòdo kɔ ɖe eme la, ekpɔ aklalawo le afi ma gake la meyi eme o. Tete Simon Petro hã le eyome gbɔna eye wòyi ɖe yɔdo la me eye wòkpɔ aklalawo mlɔ afi ma eye taku siwo bla ta nɛ la mele aklalawo gbɔ o ke boŋ woŋe eme ɖo afi bubu. Tete nusrɔ̃la kemɛ la hã si tre yɔdo la gbɔ vava la yi ɖe eme azɔ eye wòkpɔe eye wòxɔe se elabena womenya ŋɔŋlɔ la bena ele nɛ be wòatsitre tso ame kukuwo dome la haɖe o. Azɔ nusrɔ̃lawo gadzo yi woaŋutɔwo ƒe me. Ke Maria le tsitre ɖe yɔdo la godo le avi fam eye esi wole avi fam ale la, edo kɔ ɖe yɔdo la me eye wòkpɔ mawudɔla eve le awu ɣi me le anyinɔƒe, ɖeka le tagbe eye ɖeka le afɔde le afi si Yesu ƒe kuku la mlɔ. Eye ame mawo gblɔ nɛ bena nyɔnu, nu ka ŋuti ne le avi fam? Egblɔ na wo bena elabena wotsɔ nye Aƒetɔ la yii eye nyemenya afi si wodee ɖo o. Esi wògblɔ nu siawo la, etrɔ megbe eye wòkpɔ Yesu le tsitre eye menyae bena Yesu ye o. Yesu gblɔ nɛ bena nyɔnu, nu ka ŋuti ne le avi fam? Ame ka dim nele? Ke eye abu xaa bena abɔdzikpɔlae egblɔ nɛ bena Aƒetɔ, nenye wòe tsɔe yii la, gblɔ afi si nètsɔe yi ɖamlɔ la nam eye nye la mayi aɖatsɔe vɛ. Yesu gblɔ nɛ be na Maria. Ke esi wòtrɔ eɖokui la, egblɔ nɛ le Hebrigbe me be Rabuni si gɔme nye nufiala. Yesu gblɔ nɛ bena megaka asi ŋunye o elabena nyemekpɔ yi dziƒo Fofo la gbɔ haɖe o. Ke yi nɔvinye ŋutsuwo gbɔ
eye nagblɔ na wo bena meyina dziƒo le fofonye kple miawo hã mia fofo gbɔ, nye Mawu kple miawo hã mia Mawu la gbɔ. Maria Magdala tɔ la va gblɔe fia nusrɔ̃lawo bena mekpɔ Aƒetɔ la eye wògblɔ nya siawo nam. Hallelujah. Ne míekpɔ esia míado dzesi be le gɔmedzedzea me Mawu wɔ ame ɖe ya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Evɔ Yesu mínya be enye Mawu ta eya wɔ ame le ƒe eya wɔ ame ɖe ya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Eya ta mate ŋu de vovototo nyɔnu kpakple ŋutsu dome o. Eya ta esi ya nɔa anyigba dzi la, nu sia nu si wowɔ kpakple ŋutsuwo la, ewɔe kple nyɔnuwo hã. Fi ya zɔa eye wòfɔ tso ame kukuwo dome ame ɖeka ko si wòte ŋu gblɔ na be va yi gblɔ na ŋutsuawo, va yi gblɔ na nɔvinyewoa, eya nye nyɔnu. Ɖe mate ŋu ato eya ŋutɔ mate ŋu ŋutsuawo gbɔa, nu ka ta ye wòzu be wòdɔ nyɔnu ɖo? Bena míase gɔme be gbeɖiɖi atrɔ. Vovototo yi amewo tsɔ va de ŋutsu kple nyɔnu domea, ye ŋutɔ ye gava ɖe ɖa. Menɔe tsɔ, miawo kɔ de me. Fifia ɖe ye ŋutɔ me va matrɔ dze nuwo gɔmea, meɖe vovototo ma ɖa. Nenye be nyɔnu bubu aɖe la, magblɔ be ɖewohĩ tso ƒome nyui me tae, ba Maria Magdala tɔa, enye nyɔnu aɖe me si gbɔgbɔ vɔ̃wo nɔ, gbɔgbɔ vɔ̃ ɖeka wɔme adre ye Yesu nya dogo tso eme. Gake nyɔnu ma ye wòdɔ zɔ be ne yi ɖagblɔ na Petro kpakple yeƒe nusrɔ̃la bubuawo bena yefɔ. Nenye be Yesu Kristo tsɔ dɔ ma de asi na nyɔnua, eka ye womagade asi na nyɔnu egbe. Meɖe me kɔa. Ta ate ŋu awɔ dɔ na Mawu. Ne nye ŋutsua, nyɔnu ate ŋu afia nu o, ate ŋu fia Kristo ƒe nyawo, nenye be enye wo ko. Hallelujah. O ŋutsu nyenye mexe mɔ be nyɔnu nafia wo nu o. O nyɔnu nyenye mexe mɔ be nafia nu ŋutsu o. Hallelujah. Vɔ nu xe le me nye bena Biblia gblɔ anyi le Yakob ƒe agbalẽ eta tɔku gbãtɔ me be miganye ame kpankpan dzi be woafia nu o. Elabena ni ame siwo fia na nu la, miaƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ sesẽ na wo ame siwo mefia na nu o la tɔ. Ta ne afia nua, ele na wo be nanɔ agbe ɖe nya la nu pɛ. Eya ta Paulo be meƒoa nye ŋutilã wòdo aʋusrã be enye ame si le gbeƒã ɖem nyanyui la na amewoa, nye ŋutɔ megava hem ɖe megbe o. Eme kɔa. Biblia be le aƒe gã me la, menye sika kplu kple klosalo kplu ɖeɖe koe nɔna anyi o, ke boŋ akɔbli kpluwo hã, anyi kpluwo kple ati kpluwo hã nɔna anyi. Ke ame sia ame si kɔ eɖokui ŋuti la, enyo hena Aƒetɔ la ƒe zazã. Ta nu ɖeka yi hiã na mí bena míawɔ hafi ate ŋu anye dɔwɔlawo le mɔƒe asi me, eye nye be míanɔ agbe kɔkɔe, míanɔ agbe dzadze. Enye ŋutsu o, enye nyɔnu o, enye ɖevi o, enye titi o, enye agbalẽ o, menye agbalẽ o, ne gbe wò ɖokuiwo kɔkɔe ko la, Mawu azã o. Hallelujah. Petro mede suku kpɔ o, gake Mawu zẽ. Yohanes mede suku o, Mawu zẽ. Menye be ne de suku akpa ko Mawu mate ŋu azã o. Ne wobe gblɔ suku delawoa, woana si be Paulo de suku akpa le ebe game, gake Mawu zẽ. Ta eyi suku o, meyi suku o, enye suku nufiala gã o, enye agbledela o, enye tɔƒodela o, enye asitsala o, Mawu ate ŋu azã o, nenye be ekɔ ɖokuiwo ŋuti. Hallelujah. Xɔxɔse mi katã mi le mɔ ɖe ge ba Mawu azã mi. Le dɔwɔƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpukpu enyilia mea, Yesu Kristo gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena hafi boŋ ye le ŋusẽ xɔ ge, ne Gbɔgbɔ Kɔkɔe va mia dzi, eye miazu nye ɖasefowo le Yerusalem, Judea, Samaria kple anyigba blibo la katã dzi. Biblia na míenya be eyi nusrɔ̃lawo trɔ yi Yerusalema, woyi ɖe xɔtaxɔ la me, eye wo katã wonɔ dzo, wonɔ agbe dom ɖa. Nyɔnuwo nɔ wo me,
Maria Yesu no ha no me afi gbo kokwe ba di oji bo azu da sefo de efo anu mo anu afi anu alo afi anu da me kwesebe ni katan ni jramia do kiodo ekwa gbo kokwe adun semi bana ni azu efe enu fialawo efe do lawo nya de fia fa gbanle na mi nya le tagban to popo ya delia me bena Kristo Yesu o mi efi anu no lawo nenye enu no na enye enu no la ele godobe na fia enu ame Petro fa gbanle gbanto etave popo ya sekelia blo na make nemie subode do anula do avokaba le Kristo ha me amegbe a nyonu we subo me dala pa ne nyonu o subo wo gbe o nyonu o ma ten o do le wo ge a de nyonu o de wa jara do anti afia we lo ma jara do wa le be na wo nu ye anu imele vevi o ma hiyo don do e ma na yin fe o do alo be de raji machua akaya e o ngena ni aba kaya o mo do la ngo igomo nyewe le la nu po ma pare amo ba ga nya wa kaya le vevi e ka me le vevi o ta nia ameyo nyonu wa nya le bana nya do kio nya mi do kio kokwe e nya le bana nya bo nu e kama ne mi ba do nchu bo ha wa do to mi ma wona yira mi kata bi nania adomo vevi akom nya do kio nti e ni akom nya do ko ado anyi na mawa so e bo kokwe ayomi bo kokwe de fia na anu ile bia dada po le fia Biblia suku dola o do motor de kai onye okay ba menye Biblia suku de eye ona sofo bo kokwe de eye doa megome anyi bo ve fia na ma menye o ta ni ebe ya so gban le ko akhle ko anya anu a e ko ha ba gbla na mo wa edapu bo kokwe le wo gebe ntete asuasio bana ameye kpa do ki be ye nyanu kata vola ni banji na ba nu ko gba oh ye ko se be de suku a ame ya suku aka ya de afie e bo nu nya de to aleke ya bo kokwe le ma oge ta de mo ne bo kokwe na no mo bo izu bo kokwe ya patela ameye mo ko mo no go re ko ma kwa en ko yin ko bo kokwe ta afine wa no ma wa ele bo wa gbe na nye agbe kokwe ekama mau aten atojiyo aw so ne jema blana yibe edo ali fun edo la ko ma de ha ata Yesu Kristo globe mi blana enu meto bo ado do la do da fa gbele ame e mi oni eli kokwa ni la segan be mi ezu do la le mau pe ape ame ni ma nya masiwe anofo hem de mebo ni na nya chitre nya blana be nyenye si afoto continue Dramdo e na kodo de Yesu Kristo fon kama titre e na ponune te kodo ki o nego azan enya wo hanyan hallelujah enya owu ale yo nto nya do ki o wa na le pombe e klo de ka ko ele even e klo ma nye na ne kele agbo nui tonton ta le nye double awuwa wo ya menye hado e ya le pom ne to do ki o du anyi ne be ye sogbe bewa awo ye nti do akọ e do a nu yo katan anye mo khanu le wa gbeme khana do a de ojo fifi la le Yesu Kristo fon come ko gbeji na fonu ne kogbeji na fonu ne ami adeke mele todo mu o won to de kai le nu fom na o ma blene enya si le do me ji adeka blene ami adeke me chi apa ena fo do ami adeke me nye de di apa ena fo do ame adeke pe dui maole
ekɔ yi me wole aƒe yi me wole xɔ yi me mlɔm wole menye mɔxenu na dɔa o. Efo me da akpe na nye ma wo fia me do wo ŋkɔ ɖe dzi. Nɔvi nyewo, fofo nyewo kple dada nyewo, wotsitre le ŋkuwo me. Ewole gbɔgblɔm na wo be nye si le ŋkuwo me. Ne nyo wo la, eka maxɔm na tɔ wo dɔ wɔnu. Kɔ ŋutinye, Aƒetɔ, eyi ne wɔe ya vɔvɔ ne kpɔ be nanewo le si axe mɔ na woƒe dɔwɔwɔ abe dɔléle, abe mate nyui aɖe, Yehowa, naneke mesesẽ na wo, nuwo katã le bɔbɔe na wo. Zi ale si nekpɔ woƒe dzi me, eye nyateƒe wònye be wotso nya me be yewoatrɔ yewo ɖokui na wo ta, Aƒetɔ, ɖe dɔlélea ɖa. Amea ɖewoa, wo srɔ̃ ƒe dɔléle ya nye mɔxenu na wo, elabena womate ŋu dzo le wo srɔ̃a gbɔ, kasi wo srɔ̃ ŋuti fi la. Amea ɖewo viwoe, kasi wo viwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yewo hahiã siwo katã nye woƒe hahiãwo ɖo ŋuti na wo le wo kesinɔtɔnyenye nu le ŋutikɔkɔe me le Kristo Yesu me. Eye de dzo nunana siwo le wo me la me, eye nana be mi katã míazu dɔwɔla vavãwo na wo le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.